Dobro večer, dame i gospodo, vi pratite vijesti. Krenimo sa vijestima dana. Vijest koja je bilježila današnji dan jeste to da se Boris Tadić ošišao. Pogledajmo slike prije i poslije šišanja. Poslije ove velike vijesti imamo još jednu vijest. Večeras će se na Borčevom stadionu u Banja Luci odviti koncert američkog rock pjevača Lenija Kravica. Naime, on nas je zamolio u povjerenju da nikome ne kažemo da će večeras odsjeti u hotelu Bosna. Pored ove dve najvažnije vijesti imamo još nekih nebitnih vijesti, ali eto radi reda da ih pročitamo. 250.000 ljudi poginulo u Iraku, djevojčica se objesila usred škole, nepoznata kometa leti prema našoj zemlji, potrebna hitna evakuacija, međutim ništa bitno. Pogledajmo još jednom vijesti dana i vidimo se sutra u isto vrijeme na isto mjesto. Dobar dan, dame i gospodo, vi gledate vremensku prognozu. Danas je u našoj državi bilo vrelih 15 stepeni. Vazdušne struje su se kretale od juga, od Doboja do Pariza. Koji će kurac francuska karta ovdje? Izvinjavamo se. Pogledajmo vremensku prognozu za naredna 3 dana. U ponedjeljak nas očekuje vruće vrijeme kao i danas. U nedjelju nas očekuje oblačno vrijeme, a u subotu imamo oblačno sa gradevinom. To bi bilo sve u vremenskoj prognozi, vidimo se sljedeći put. Dobro večer, poštovani gledalci, vi gledate sportske vijesti. Za početak, Liga šampiona, sinoć je bila izuzetno dobra utakmica, fantastično je bila, igrali su Chelsea i Barcelona pred prepunim stadionom u Londonu. Bilo je mnogo, oko 80.000 gledalaca, prštalo je sve od golova, od prekršaja, od uzbuđenja, nema od čega nije. Samo možemo da kažemo najbolja utakmica svih vremena, ko nije pogledao, zajebo se. Osim toga, moram da kažem jednu tužnu vijest, u stadionima u Njemačkoj za vrijeme utakmice između treće ligaša u Minhenu došlo je do tuče navijača, oko 150 gledalaca je mrtvo, oko 500 povrijeđeno. Srušila se i drvena tribina na kojoj su oni nalazili, zli jezici čak kažu da su neki naši migranti lomili te drvene tribine, zatim se tukli među sobom, a ostatak prodavali ciganima. Osim toga, značajno je da kažemo da je dobra vijest jedna iz toga proizašla, a to je da od sada u Njemačkoj možete da dobijete besplatne kokice na stadionima, a za kupljenu ovu kartu dobijate i špice. Osim toga moramo da kažemo da u Engleskoj nova akcija za popularizaciju fudbala, platiš 2 karte, dobiješ jednu. To bi bilo to za danas, a ja sad idem da obavim neka svoja posla. Doviđenja. Danas opet sa vama vaš omiljeni voditelj Gvozden. Danas imate laku riječ, u pitanju je kofer, ona košta 1500 maraka, ali dobro, dosta najave, samo zovite ko je prvi na liniji, zovite. Halo, dobar dan, ko je s nama? Halo, ovdje Boba. O, dobar dan, Bobo. Dobar dan, Gvozdene, danas si mi posebno lijep. O, hvala. Da nije u pitanju luster. Nije luster, dobro ste se toga sjetili, ali nema veze. Halo, dobar dan, ko je s nama?
riječ kore? Nisu kore, žao mi je, ali nema veze, zovite. Hvala, ponovo. doviđenja. Ajde, zovite. Imamo i nekog na liniji. Halo, Halo, dobar dan. ovdje Ljubica. Dobar dan, Ljubice. Da nije riječ rok. Miro, da ti dobro zoveš! Prekinulo se veza, ali nema veze. Samo zovite. Za ova je riječ lagana, za ove pare možda gubite ovakvih 20 kofera, ali samo vi zovite. Svoj nagradu. Pošto niko ne zove, morat ćemo malo da smanjimo nagradu, to neće biti puno, ali nema veze. Halo! Hajde, zovite. Halo! Ko je s nama? Ovdje je Milorad. Dobar dan, Milorade. Mogu da kažem odgovor? Slobodno. Da nije kufer! Nije kufer, izvinite, ali zovite ponovo, zovite, samo zovite. Halo, koga imamo na liniji? Dobar dan, Dobar dan. ovdje Rada. Dobar dan, Rado. Dobar dan, Gvozdene, ja bi da pogodim tu riječ. Hajde, recite. Pa ja sam 100% sigurna da je kofer. Kako možete slovo po slovo? Naravno da mogu. K, K, da. O, O, da. F, Ne. Nije L, L je ipak. jao. Ništa, nema veze. Dobro. Ovo je riječ bila kolač, niko nije pogodio, ali nema veze. Sutra opet imate novu emisiju, ja sam opet vaš voditelj Gvozden. Ništa, doviđenja, vidimo se sutra. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching news. Let's start with some shocking news. 25,000 people died in Iraq last night. Tsunami striking again in South California. But the most shocking news of all these is that Dog of London Hilton is dead. So now we're gonna have a minute of silence. For who? For dead people? No, for Dog. Poor Dog. He was so cute. After news tomorrow, you can watch a new advert about respect the law. So, thank you for watching us because we're not racist and we're not nationalists.